The Lord, good morning, church. Ina whatalo whatune ni tai au. Swafapelo Yesu Keriso ro tatou alii, malo tatou whaola, tatou ainga ia me se whare awa ona le tua. O lo mawhai ona tatou mafuta mai, so se vainga lava o lo mawhai ona whaalongolongo mai e ni tai au. Ia lava le tua I mea uma le au taita ine tatou le titalo, ona tatou whaalongolongo le upo le tua. Whaktaitele tama, lo anga le lei, toi taita ina mai ai. Au ona ia me se o mātou malava o maua le avanoa I whaanongolomo I la upu le ni tai au. Le io le avanoa mawalunga lava ia te I mātou awa o la upu e au ngā ia ia awa awai, awa ai, whaatonu ai, whaapoto ai foi I la wami o tonu. So vi ia oe te mā o no nei avanoa mawalunga lava ia te I mātou. Saumia foi o mātou loto, ina ia mātou talia, la upu. A whetala I mai lau whionga pa ia te I mātou I le nei tai au. Taita mā, e ala atu lo mātou te talo, ia Yesu Keriso lo mātou whaola. And all of God's saints say, Amen and Amen. Ia vi ia le atua, maulunga lava lona li inga I le nei tai au. Praise the Lord. O le nei tai au o lo whapeo na tātou, hao au inga le tusi lea a Paulo I le ekalesia sai Efeso. O le ekalesia lea sai Efeso. O le auso po le autalitonu po e whaatuatua. Lea la sa tātou awa awina mai le taimi o mawai. O le mata upu mua mua, ma le mata upu e lua, ma le mata upu e tolu. O io lo whaataatia mai ai e le atua, lona fina ngalo mo lana ekalesia. Po o mea malava na whaavaina I e le atua, lona faa moe moe pa ia ile ekalesia lea ua taua o le tino Keriso lea la ua iai tangata taito atasi o tangata faatuatua o e ua avea maitu tino o le tino o Keriso au Yesu o ia lava o le ulu ia o le ekalesia. I mata upulai fa o I e a matai ona faailoa mai ele apostolo le whaatinonga po o le a mio e tatau I le tangata whaatuatua. So lea la o lo tātou whai malanga whaatasi ma le whai launga, mai le mta upu e wha, mta upu e lima, ma le mta upu e ono, sei tātou vaava ai, po le a la le winga mai o le a mio o le tangata whaatuatua. Po le tangata ua taua o ia o se vaenga o le tino o Keriso. Le vaenga mua mua le tātou va ai ai, I le mata upu e wha ipu mua mua, wha pea I upu le apostolo, wha mai ina ia sava vali o tou, e tusa male vala au. Lona winga, o le a mio mua mua, e tatau ona a mio I ai pe I loa ai le tangata Kerisiano, o lana savali, po o lona o langa, e atania I le vala au, ua vala au inai o ia. Lua, I le whai upo se fulu ma le fitu, wha mai upo le apostolo, aua taute toe sava vali, wha apei o nuu wha apau pau. Lona winga, o le a mio lona lua, e ese le savali a le tangata Kerisiano po le tangata wha atuatua, ese le savali o le tangata o le lalolangi. I le mataupo e lima lona wha ipu mua mua, tātou te maua I fo I le sia mionga lena tātou talatala no ai a. Whamai ina ia whaapea ona a vea I tātou, ma e whaa o ao I le atua. Whamai e whapea whea, ma ia savavali I le alofa. So, le lango mana, ia le tātou talatala noa, I le tusia Efeso, I le au mai le apostolo o le awa onga, ina ia malamalama le tangata whaatuatua, e iai le awala e tatau ona whaatino ailo o langa whaatuatua. Mua, savali e tusa ma le vala au ua vala au ina ai oe. Lua, ina ia ese lau savali, ese le savali a tangata o le lalolani. Tolu, savali ma le alofa. Hapewhea, wha o au I le atua. So we have been looking at chapter 4, 5 and 6 over the last, 4, 5 and 6 started over the last month or so. But this book of Ephesians, from chapter 1 to chapter 3, we now understand that it's a framework in which God reveals to the church His purposes
for the church. From chapter 4, we start to see that he actually teaches us through Paul of the practice of those who are part of the body of Christ, or the behaviors of one who calls themselves a Christian. The first behavior we see in verse 1 of chapter 4. And in verse 1 of chapter 4, the apostle reminds us to walk worthy. Amen? So the first thing that you as a believer must understand, that my walk or my way of life or the way in which I present or behave as a believer, I walk because there's a worthy call on my life. It says there in verse 1, chapter 4, to walk worthy of the calling. Second, we find in verse 17, he says that our walk is actually different from the way in which the world walks. Verse 17 says, therefore, I testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentile walk. Therefore, you believers and us as Christians, we have a different walk. We have a different way of life. We have a different behavior compared to the world. Third, we find in verse 1 of chapter 5, and the apostle says, be imitators of God as dear children, verse 2, and walk in love. Third type of walk, the third type of way in which we must behave, is that we walk in love, that we live out our lives according to the pattern. Who was the pattern? Jesus Christ himself. But seisi fo i vaenga o le awala e whaatino ai leo langa o le tangata whaatuatua po o winga vaaia tātou te iloai le tangata wa avea o ia ma e kālesia po le tino keriso o loo whaapea ona whaautu wina le tātou mta upu le tai au le nei ina ia ola i le malamalama. Our sermon this morning is entitled Living in Light. Amen? I le whaipula valu se ia o le whaipa spulu ma le wha, o lo whaatangia mai ai le apostolo i le nita au, i le savali o le tangata e savali i le malamalama. Savali i le malamalama. E lua vaenga e whaamatala i na i le mele ta ua o le malamalama. O le malamalama, momua, o le malamalama, o le ata mai o le mawhauwhau o le tangata. Amen? So o le winga le nao lo whaamatala mai e le apostolo be tato te vaavaia nga ia I whai upu nei o le atato mata I le tai au le nei. So le vaenga mo le malamalama o le ata mai o le mawhauwhau. Lua, o le isi vaenga ma whai o le whaamatala I nei le malamalama o le a mio te tau. Te longo fia lava le tangata o lo savali I le mea ta ua o le malamalama e ese lona mawhauwhau e ese foi lona a mio. So this morning we are going to be looking at a sermon entitled Living in Light. And this is the next type of behavior that the apostle is taking us through. So last week, walk in love. Be imitators of God. This week, we continue in that same vein. How do we imitate God? We walk in love. This week, we walk in light. There are two aspects to light that we want to use today. Number one is that light is your intellect, or it's the way that you think. When we are enlightened, we think differently. As a believer, we think differently. Praise the Lord. So that's the first type of light that we want to look at today. Second type of light is your behavior. Other words that we use in regards to behavior are your morals. Those of us who understand that word morals, what are your morals? What are your principles? What are these things that you abide by every single day as a believer? So those are the two explanations of light that I want to use today. Whapea meile salamo e luas furu malifitu whaipu mua mua, o yowa o lo malamalama ia, ma lo whaolatanga. Isaia no mtaupas ono sfulu whaipu sfulu maleiva, whamai o yowa o lo malamalama e whaavavau. Whamai le salamo selau sfulu maleiva whaipu selau malilima, o le afionga ale atua,
whamai o le sulu i o vai, whamai o le malamalama i o wala. Yesu whetalai i le Ioane, matau koe walu whai koe sfulma le lua, whamai Yesu o au nei o le malamalama o le lalolani. Pea tatou wa ai le whaongaina le awhionga pa ia le atua o le mea lava le taua o le malamalama o I tatou te wa ai le whaongaina le atua o le mea taua o le malamalama. Praise the Lord. In Psalms 27 verse 1 it says that the Lord is my light and my salvation. Isaiah 60 verse 19 the prophet describes that the Lord is my everlasting light. In Psalms 119 verse 105, it describes that the word of the Lord is a lamp unto my feet and a light unto my path. In John chapter 8 verse 12, Jesus himself says, I am the light of the world. So we see here that this whole concept of being light into the world or living in light, it's a God concept. Praise God. That we are enlightened in our intellect or in our mind or in our thinking. We are enlightened in the way in which we must behave. Amen? So le tai aulale nei, o le atatou wa ai I le mataupu lea, o le ola I le malamalama. Se suelo tusi whaamole I le mua le ioane, a lona mataupu mua, whai koe 5, 6, malfitu. O le atatou whai tau mai I le tusi lea, ina ia whaamautu ina I le manatu, o le atatou talatala noa I le nitai au. Mua le ioane, a lona mataupu mua. Whai koe 5, tatou whai tau mai whai upu ia e tolu. O le nei, ia. Nei fōi ni whai na mātou whaalongolongo ai, mai a te. Ua mātou whaeilo atu ai fōi I ate o tau. O le malamalama lava me atua. Ai le ai lava se pō riuli o ia te ia. A whai tātou te whai atu, ua tātou mā kuta whaatasi mai ia. Ai sava vali I tātou I le pōriuri. Ua tātou pero ai. Ua tātou le whaia fo'i le upumoni. Ai a whai tātou te sava vali I le malamalama. Whapei ona iai o ia I le malamalama. Ona tātou mā futa whaatasi ai lea o le tasi ma le tasi. O le toto fo'i o Yesu ke riso lona alo. E whaamamai nai tātou I ana sala malava. Ai a whai tātou te savavali I le malamalama. So o lea fo'i olo au mai le maua Ioane le tai au le nei. Whamei ai a whai tātou te savavali I le malamalama. Whapei ona iai o ia I le malamalama. Lona winga, o le tangata whaatuatua, o le tangata e savali pe ola po lona soifua atua e tutonu o le malamalama. Amen? Aisea, whamai le whaipule fitu, whamai e whaapei ona iai o ia I le malamalama. O ai o ia lea, o Yesu Keriso, whamai ona tātou mafuta whaatasi ai lea, o le tasi ma le tasi, o le toto fo'i o Yesu Keriso, lona alo e whaamamai nai, I tātou I anga sala umalava. So we're going to be looking at this concept of living in light or walking in light. How do I behave as one who is walking in light? Yes, e tātou whai tau mai le tātou mata upu le ni tai au. Whai tau mai whai pue valu, iwa ma le se fulu. E lua vaenga o le tātou mata upu, mata le vaiaso nei, ai wha uma le vaiaso fōu. Okay, so part 1 is today, and we will look at the second part next week with the rest of the verses from 11 to 14. But we'll look at verses 8, 9, and 10 today. Amolo tusi Samoa tato whaitau ia. Awa sa po liuli. Okay, ia. Awa sa o to po liuli anamua. A ole nei. Ua o to malamalama I le li. Ina savavali ia pei o e ua malamalama. Awa o le fua o le anana, o le ana lei I malava lea, ma le ami o tonu, ma le whaamaonu. Ia sue o tō, pe se a se mea. In English it reads, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light,
For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. E lua ni vaenga o te whiatala noa I le vaiaso nei a. O nisi vaenga e tolo le tatum taupu, o le awha I wina le vaiaso fau. O le vaenga mua, o le taua o le ese esenga. O le ese esenga, maua lea I le whaiupu e valu. So we will have two parts of our sermon. First part, we'll look at two parts or aspects of living in light. Next week, we will look at the rest, which is 3 more points. So in whaiupu e valu, o lo whaita wina e tātou whaapea, a wā sa o tō pō liuli anamua. O ia lo maua mai ai se ata whaapea, o lo tala noa mai le apostolo, e iai le vaenga po le soifuanga le tangata, a o le I whaolaina no nā nganga, sa ola ai. E iai lo tātou tuanai, be e iai se mea na tangia mai ai, e iai le tuanai o le tangata. O lo whaamautu wina lea I le mataupu e lua, a lona whaipu mua, lua ma le tolu, whamai le apostolo, o outou foi, o e na oti I a mio leanga maanga sala. O e na oti. Whaipu e lua, whamai na outou savavali ai ana mua. O upu e whaongai ne whaamatala inai, sa iai leo langa na ola I le tangata whaatuatua. Na liliu mai le anga sala, na liliu mai le anga leanga. Sa iai lona tuanai, whamai whaipu e tolu, o I tātou fo'i nā mio whaatasi I tātou umalava mai lātou ana mua. Se pe o upu nā ma whaamatalanga na e whaamautu wina I le manatu lea o lo au mai e paulo I le whai upu e valu a wā sa o tō pō uli ana mua. When we look at verse 8 and the first part of when you're living in light, the first part that we want to look at is the contrast. The contrast of what? The contrast between darkness and light. Because in the first part of verse 8, it reads, for you were once darkness. That word were highlights the fact that every believer has a past. He confirms that in chapter 2, verse 1. In chapter 2, verse 1, there are words such as this. And you he made alive who were dead in trespasses. Verse 2, it says, you once walked according to the course of this world. Verse 3, he writes, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh. He's referring here to our past. And in verse 8, he writes this morning, he says, when we walk in light, we consider the fact that we were once darkness, but now you are light in the Lord. As a believer, brothers and sisters, we were once in darkness. O le tangata tali tonu ma le tangata whaatuatua, pei ona tūsi mai le apostolo le tai au le nei, whamai a wā sa o tō pō liuli. E le vai tangi o lo soifuanga ma lo soifuanga, a o le ia lofa mai le ali ilo na lofa tūnoa, sa o wola ma o iai I le pongi sa, ma le pō liuli. O le mele ta whamatala atu le tai au le nei, o le ese esenga a. O le pō liuli, e whani vaenga ma whaiona whamatala I nai. O le vaenga mō mua ma whaiona whamatala I nai, le pō liuli po le pongi sa. E ma whaiona whamatala I na whapea o ngā luenga a satani. I le Ioane a lona mta a koe valu, hei koe whasfu man whawha mai upo I Yesu, I le au Efeso, whamai o tau nei lo o tau ta mā le ti a Apollo. Tau te whia whaia fo I mea e tu ina nau wai lo o tau ta mā. O le whasioti tangata ia talu le amatanga, e le tu mau lava ia I le upumoni. Whamai Yesu, a wā e le o te tonu lava ia te ia le upumoni, a tau tala ia I le tala pepelo, o lana lava lea e tau talai. A wā o le pepelo ia, ma le tamā o le pepelo. So o le ngaluenga satani le pō liuli, lua. O le sio manga o satani le pō liuli.
O lo whapeo na maua le Efeso alona mtau pue ono, whai pue sifulu le lua. Whamaile apostolo I lana whaamalosi, a wātātou te le tau matangata, a o li sili, whamai mawhai pule, ma liki o le pouliuli o le nei lalolani, a toa ma nganga leanga I mea o le lani. Sa tani o ia o le pouliuli, o ana ngaluenga e le pouliuli, o lana si o manga foi o le pouliuli. Tolu, whamai o le pouliuli, e o mai ei foi le whaasala a le atua. Le whamatala e tātou le pouliuli a. E o mai le whaasala a le atua, I le mea tau o le pouliuli, Roma alona mtauku mua, alona whai upoe se fulu ma le valu. Whamai le apostolo Paulo, ua whaalia mai foi le toa sā o le atua, mai le langi I le a mio whaale matau, ma le a mio le anga uma. Whamai ma le a mio le anga uma lava atangata, o e tā ofi I le upumoni, ma le a mio le tonu. Vaega no tolu o le pouliuli pe tātou te whaamtala I nai le pouliuli. Whamai e o mai ai le whaasala a le atua I le pouliuli. Wha, e le ngata ina o mai le whaasala a le atua I le pouliuli. Ai whamai e o I le whaawhanonga e whaavavau le pouliuli. E whaamautuina le maule le Ioane e tolu. Alona whai po se fulu ma le iwa, lua sumatasi, I upo Yesu ma Nikotemo. Whamai upo Yesu e whaatatau I le whaawhanonga e whaavavau. Whamai, o le whaasala fo I le nei, ina ua o mai le malamalama I le nalolani. A o tamata, e sili lo lātou mana nao I le pouliuli, I lo lātou mana nao I le malamalama. A wā e leanga a lātou a mio. A wā o I lātou uma foi e whai mea leanga e ino I lātou I le malamalama. Ne I whai loa ai a lātou a mio. Whāpahinga lea o le poulilu lea o tau au mai ina ia whaamatala I nai le pouliuli. When we look at darkness, there are characteristics of spiritual darkness. Number one is that darkness is the works of Satan. And when we look at that, Jesus references this in John 8 verse 44. And he says about the Jewish who did not believe, the Jewish leaders that refused to believe. And he says, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of lies. So number one, the darkness that Paul is referencing here, that we were once in darkness, is that darkness is the works of Satan. Two, darkness is Satan's domain. And we read that in Ephesians 6 verse 12, in that final list of the armor of God. And it says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Darkness is Satan's domain. Three, it also, when you're in darkness, or those who are in darkness, it brings God's penalty, or it brings God's punishment. In Romans chapter 1 verse 18, we read there in verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Three parts of darkness, works of Satan, Satan's domain. It brings God's penalty. The final and most crucial one is that darkness leads to eternal darkness. And the words of Jesus to Nicodemus in John chapter 3, verse 19 to 21. Let me read. And this is the condemnation or punishment. It says that the light has come into the world, but men loved darkness rather than light because their deeds were evil. 20. For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. We're talking about the contrast. There's a difference between darkness and light. Paul says, for you
were once darkness. You know, we were once in darkness, but if you look at the way that that sentence is written, it says, actually, you were once in darkness, but you were darkness. What does that mean? We contributed to the darkness. Not only Satan's domain, but even us. We were darkness. We were contributing to darkness. That's how much sin we were in. Praise God, because the line straight after, awa sa o tō pōliuli ana mua, lela o tātou I loa ngā luenga le pōliuli, ai whamai a o le nei. Praise God. We were, but Paul is now saying, but now this is what you are. When you became a believer, this is what you are. Yes. What are you? We read today, for you were once darkness, but now it says, but now you are light. Amen. As a believer, as a Christian, if you call yourself a person of the faith, when you are a part of the body of Christ, yep, you have a past. You were darkness. Yes. But that verse says, but now you are light. Praise the Lord. Lefa mai lefa upule nai valu. Awa sa o tō pōliuli ana mua. A o le nei ua o tō malamalama. Oe le tangata whatuatua. Sa tātou pōliuli. A o le nei ua tātou a malamalama. Mumul pe teru a lonam tā upu e lua. Whapea lana whaita wina. A o tō, o le tupulanga wa filifilia o tō. O tupu, ma o si taulanga, o le nuu pa ia, ma le nuu na whaatauinga mai. Ina ia o tō, tau watu ona lelei. Na ia vala au ia te o tō, nai le pōliuli. E o ilona lava malamalama. E matua ofo ai. Praise the Lord. For me o tātou sai le pōliuli. E for me o ia na vala au ia te i tātou, nai le pōliuli. E o atu lava ilona malamalama. E matua ofo ai. Le lofa tu noa le nā ua wala awina ai tātou. E whai ma vaenga o le tino o ke riso. E loa ele e senga. There is a contrast. When we look at darkness and then we look at light, when we look at what we were to what we are, the apostle says this morning that we are light. Praise the Lord. A lot of times we forget that. Praise the Lord. A lot of times we forget that. But 1 Peter chapter 2 verse 9, it reads, but you are a chosen generation. It says you are a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness. And it says, into his marvelous light. Brothers and sisters, Thank you, Lord. When you became a believer and you became a part of the body of Christ, the contrast is you were darkness, but you are now light. Whamaile tusi a māteo alona mtau pue lima, alona whai pasruma wha upo Yesu o lo iaina, whamai o tau, o le malamalama o le lalolangi o tau. E lema whai o na lilo le ai, ua tū I lunga o le maunga. Manea upu nā Yesu e whaamanatu ia te I tātou ha. Sa tātou pōliuli. A ole nei ua tātou malamalama. Whamai le whai unga le tātou whai puna e walu tai aule ni whamai I nā sava vali ia pei o e ua malamalama. Uso matua whawhine, lea mio o le tangata whaatuatua, o lea mio o le tangata o ia o le malamalama. Whamai Yesu o tau o le malamalama o le lalolangi o tau. Le lalolangi le o tātou whaawhenga I uso matua whaawhine o le lalolangi o lo o tumu le pongisa. A le tangata whaatuatua, whamai le tuspa ia o ia o le malamalama. Malamalama lea, lalolangi. Praise the Lord. Brothers and sisters, you are the light. Jesus calls, he speaks in Matthew chapter 5 verse 14.
he says in John that I am the light. But he also calls out the believers and he says, you are the light of the world. That's what the body of Christ is. That's what the church is. The church, every single believer, when you're part of the body, we are a beacon of light in a dark, dark world. The world is absolutely lost. But that's why you and I must stand strong. That we have been called out of darkness into his marvelous light. Why? Because Jesus says, you are a light of the world. In verse 14, a city that is set on a hill cannot be hidden. Amen. Usuma tufafini, ye tatu malamalama le tai ale ni, ulam ta upole e kalesia, e yelona esenga. Ole ale esenga, le esenga o le poliuli, male malamalama. Uavala awina I tatou, o I tatou, o le malamalama. Amen. Natu mo mo na, natu no na lua, maua I le whaipuaiva ma whaipua sfulu. Whamai a whaipuaiva, a wā o le fua o le anganga, o le anga le lei o malawa lea, ma le ami o tonu, ma le whaa maoni. In verse 9 it reads, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Okay, lea lawa tato I loa o I tato o le malamalama. Amen? Ai la ata o le malamalama. E ei fua o le malamalama. E ei vaenga e te iloa o le uso la, o le tufine la, o le malamalama. O lo savali o ia I le malamalama. Lea lai whamatala me whaipuaiva mo I tātou. Whamai whaipuaiva a wā o le fua o le anganga. Le si foi ona whaupunga ma whai ona avei. A wā o le fua o le malamalama. A wā o le fua o le anganga, o le anga le lei o malava, mua. O le amiotonu, lua. Male wha maoni. A tātou mata I fua ia. O fua ia e maasali lava ona tātou I loa I le tangata I tutonu. E le leilo awai mai sauninga. E le leilo taino la au a. E le leilo to anga e whaila me alofa. E le leilo whaamaupopo mea I tutonu le kalesia. E le leilo tu watu I luma mataitai le tātou sauninga a. A ele o mea na I loa ai o oio le malamalama. Ele o le fua na le nganga le tala noma I ele a fionga pa ia le atua mo I tātou. E ma nai ava enga na a. A e to tele I o tangata Kirisiano. E tele ina wha moe a lato ngā luenga whai. E mana ia. Ai o le o lo au mai le upo le atua. E le malusi anga te le atu o lo iai a. Le ale fua o le nganga. O le ale fua o le o langa po le soi fua e ola I le malamalama. O le vaenga I tutonu. E tonu ona vaenga. Mua o le anga le lei umalava. O le anga le lei umalava le olo au mai I. O le e whaawinga ina I le upu e leni. O le tangata e whai mea sili. E whaonga ina le upu whaperetania. Excellence in living. A tau lo le tangata e whai mea sili. Le tangata le whamai o le anga le lei umalava. So se mea lava na te whaia. So se mea lava na te whaatau nuina. Po se whiau, po le tūlai, po le savali, po le nofo, po le tautala. E whai mea sili lava ia. O le tangata le ata nia mai ai. Le ola po le soifua I le malamalama. Fua mua na. Whamai le mua le Tesalonia. A lona mta koe 5. Whai koe se fulu ma le 5. Whapea I upu a Paulo I le kalesia. Ia o tau. Nei tau I atu e se tasi le leanga I le leanga. I se tasi tangata. A ia o tau sisi e le au noa I le mea le lei. Le tangata whaatuatua. Ia e tau sisi I le mea le lei. Ia e tau sisi I le whai mea sili. I lau tau tala, I lau tūlai, I lau whai o lau ngaluenga, I le whai o whiau, le whatu ainga, le tau singa o whanau. Ia e whai, e lea o noa I le mea le lei, o le tasi, a toa matamata umalava. So ila, I le fua mua le alo tala noa mai ai, whamai o le fua mua o le anga le lei umalava lea, e atania mai ai, o le tangata savali le malamalama, e anga le lei I mea umalava, e whatatau I lau vā ma le tasi tangata. Praise the Lord. When we look at the fruits of the Spirit that is in our text this morning,
We can also call this the fruit of light. How do we know one is behaving as one walking in the light? If we are no longer in the darkness, or no longer darkness, no longer contributing to darkness, we are light as Jesus has called us to be light of the world. There are 3 fruits of the Spirit that comes in verse 9. And the first one, Paul writes that the fruit of the Spirit is in all goodness, which comes from a Greek word which means pure excellence. It's like the excellence of the highest standards is the way in which this individual would perform. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, Paul writes to the church in Thessalonica and he says, "See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good." So again, this is the whole notion of excellent. Pursue what is good, both for yourself and for all. The first fruit of light, the first fruit of goodness, the first fruit of the Spirit is all goodness. And this is in relation to others, between you and the other person. You must offer all excellence. If you claim to be a believer, if not, may you be challenged today. Amen. So, ole fua mua, ole anga lelei, umalava. Ole anga lelei fo ilea, o se tasi ole fua ole anganga. Nena tatou te iloa, i olo savali le tangata i le malamalama, olo o iai le anganga pa ia, se tasi nei o fua, ole anga lelei. Fua mua na, lona lua, whamai, a wā ole fua ole anganga, ole anga lelei umalava lea, male a mio tonu. A tatou mata le a mio tonu, o le fua ole anga lelei umalava, e le vao oe ma le tasi tangata. O le fua le a mio tonu, e le vao oe ma le atua. When we look at the second fruit of the Spirit that verse 9 talks about, is that the fruit of the Spirit is in all goodness, and that's towards others. That we show care and excellence between ourselves and another individual. The second one is righteousness, and righteousness is in relation between you and God. Why? He's a righteous God. E se ata wa ina mi tonu le va o ima le atua, a wa le atua, o ia o le ami o tonu lava ia. Filipe tolu o mawai le faitau whapea. Fai upo e iwa. Whapea ona faitau ina. Ia maua fo ia o ua ia te ia. E le ia te au sa ua mi o tonu nei le tū la fono. Ai peita. Na o lea. O loo i le whaatua ia Keriso. O le ami o tonu lea mai le atua. I le whaatua. Le aisa tatou ami o tonu. E na o Yesu Keriso. La tatou ami o tonu. E ie foi le ami o tonu, e whaatatau I lo soifua, po lo wola soifua. Roma lonam tā koe ono, whai pesfuma tonu, whamaile tusi a Paulo ia Roma. Aua fo I nei tu wina atu o tau tino I le anga sala e whaima o penga a le ami o le anga. A ia o tau tu wina atu o tau I le atua, e pei o e waola na ye woti. Mai atu wina atu o tau tino I le atua, e whaima o penga a le ami o tonu. O I la tātou te ilo ai, o le ami o tonu e le wao oe ma le atua, ai whaatatau fo I le ami o tonu I le amio a le tangata. Le whai mai le apostolo, e whai ma o penga a le ami o tonu. A ia o tau tuina atu o tau I le atua, e pei o e waola na I e woti, ma ia o tau tuina atu o tau tino. Tino, E tuina atu o tātou tino, I le atua, e whai ma o penga a le ami o tonu. So mua, o le fua o le anga le lei umalava, I le vao oe ma le tastangata. Lua, o le ami o tonu a Yesu Keriso, ono le vao tātou ma le atua. O le aisa tātou ami o tonu, ona o Yesu. Ai whamai le apostole le tusi a Roma, whamai ai e tuina atu lau tau tino, e whai ma o penga a le ami o tonu. So ia lava le vaenga le tangata e tatau, ona whaatau nuina. The first fruit that we looked at this morning, if you're a believer, you're walking in the light, praise the Lord, you behave as one that's in the light. How do we know? Because of all the goodness. All goodness that you do unto others, too, because of righteousness.
Now we know that we have no righteousness of our own. But Philippians 3 verse 9, the apostle reminds us that it's Christ, amen? And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which through faith in Christ. That's where our righteousness comes from. It says that through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Amen? When all goodness is in relation to one another, righteousness is in relation between us and God. Amen? Praise the Lord. Baina muli muli, fa mai le fua lona tolu na alo fa mai le tatum ta pu le tai ole nei. Fa mai wa le fua le nganga o le anga le lei malava, lua, male ami o tolu, male faa maoni. O fa maoni, o ie lo ai, le fa tau lava o le faa maoni, ya te oe lava. Amen. Le vama tangata, le anga le lei malava. Le ami o tonu, le vama oe ma le atua. Ale wha maoni, o I. Nai na oe ai te iloa, lo wha maoni. Na oe a. E mawhai ona tātou mā futa whaatasi. Ai na oe lava e te iloa, le wha maoni o oe, I le lua vama le li. Le alai olo au mai le apostolo le fiafine nei. A whai o I tātou o wha nau o le malamalama. A whai o sava vali I tātou I le malamalama. Anga le lei umalava. Le vama tangata. Ami o tonu, o le ami o tonu, a Yesu Keriso, tātou te whaatua tua ai, e mawhai ai ona tātou I loa lo tātou vama lo tātou atua. Au le wha maoni, o le mea oe. Nai na oe ai te I loa lo wha maoni. Praise the Lord. That's really convicting our hearts. Because when we look at those three fruits, the three fruits are all goodness in relation to others, righteousness in relation to God, but when we look at truth, truth is in relation to yourself, your integrity between you and your walk in light. That's the test of your salvation. Because no one knows who's saved. Truly saved. Everybody, everyone can say, yep, I'm a Christian. But this is the true test of faith. How do we relate to people? What's our relationship with God? And the biggest one is your own self-integrity. What's my truth? And we hear a lot of that today. Here's my truth, my truth, my truth. But where do you truly stand with the Lord? Yeah? We are children of the light. Baina muli o lo mau le fai puna se fulu. Fa mai awa le fulu le nganga o le anga le lei o malava le ami o tonu ma le wha maoni. Fa mai se fulu ia su e sue oto pe se a se mea e fia iai le aliki. E te iloa le o langa o le tangata o lo ola ma soifua I le malamalama. Awa o le tangata e ola tupu pea. Le upu le alo au mai, fa mai ia sue o tau. E mai le upu e leni e whaatatau I le tangata e sue ina pe vā ili se mata upu ina ia ao au ina nono loto mono mafofau. So I le upu lana whaasa mofa mai ia o tau sue. Ia sue o tau. O le ala le aunga le alo au mai le apostolo I le tai au le nei. Fa mai ia sue. Ia tātou sā ili. Ia tātou I loa, ma ia whaatupu te leina, lo tātou whaatuatua, ma lo tātou I loa le lei o le alii, ina ia tupu le o langa o le tangata whaatuatua. E loa le soifua malolo ina, o le o langa whaaleanganga o le tangata, ina ua eva ai atu, e ola tupu pea. E le ola I le mea tasi, e le maua I le o langa tu mau I se mea tasi. O le soifuanga o le tangata whaatuatua. O le soifua e tatau ona tupu. E te ilole malo si anga o le tino le tangata. Ina wa eva ai atu. E tupu a eva ai se tama I titi. Wa leva nei le tu eva ai. O matua le tama. O matua le tamaitai. Ona I loa lea. O loo maua I le soifua malo loina. Whape na fo I loa nganga. O le tangata I savali le malamalama. Fa mai le ngata ina ia fua I le anga le lei umalava, le ami o tonu, le wha maoni.
Ai whamea, ia sue o tau pe se ase mea, e fia I ai le li. E ta tau ana tātou wola tupu pea I le li. Amen? E whamea le pese la anga sa, pai taulo tuspa ia ma te tau ia so uma, ona e tupu ai lea. Praise the Lord. O le soifuanga o le tangata e ola I le whaolatanga po le tangata kerisiano o le soifuanga tupu pea. When we look at verse 10, and it brings us to our final point this morning. In verse 10, we read in verse 9 that there's the fruits of the Spirit, or goodness, righteousness, and truth. 10, finding out what is acceptable to the Lord. The word finding out comes from that Greek word dokaimatso. I was trying to say that out. Dokaimatso. And that Greek word means to prove, to test, to examine, to learn. Why do you examine or learn something? Why do you learn the test for the driver's license? So that you can get the knowledge, so that you can grow in your knowledge of driving a vehicle. That's the concept here. Dokaimatsu. So that you can prove, test, and examine what? Examine the ways in which we must live and walk in the light. Why? So that you may grow. Amen. You can tell a Christian is healthy because they are growing. And I mentioned in Samoan that there's a Sunday school song. Read your Bible, pray every day, and then what? You will grow. A healthy Christian is a growing Christian. Praise the Lord. Their spiritual life is growing. Why? Verse 10 says, find out what is acceptable to the Lord. Try it, learn. It says there in another testament today, trying to learn. Finding out, trying to learn, examine, prove, test. Why? So that we may grow. Healthy Christians are growing Christians. Yeah. Growing in the ways of the Lord. Let's look at how we must grow. 2 Peter, so matato tu sisi imuni lea. Lua Peteru, alonam ta upu momua. Fai poe lima, se fa ngata mai fai poe valu. Se tato fai tau fa tasi mai le upu na fa mole. 2 Peter chapter 1, verses 5 through to 8. Mawalo fa Samoa pa mole. Tato fai tau fa tasi hayai. O le mea lava lea. Ia. Ia o tou matua faa malosi ai lava. Ina ia fao popo ina lea miolelei I lo o tou faa tua. Ia fao popo foi le poto I le a miolelei. Ia fao popo foi le ngao ia I le poto. Ma ia fao popo le onosai I le ngao ia. O le a mio atua foi I le onosai. Ia fao popo foi le alofa I le auso I le a mio atua. O le alofa foi I le alofa I le auso. A wā pe a maua o tou ia mea. Ma ua faa teleina. Ona a vea ai lea o tou. Ma e ua lepa ye. A o e fua mai. Le loa le lei o lo tātou a lii o Yesu Keriso. Leolanga lea o leolanga tupu pea. Amen? Le whai mai e whai puna e lima. Ia wha popo I le wha tua le amio le lei. Ia wha popo le poto I le amio le lei. Ia wha popo foi le le ngau ya I le poto. Ia wha popo foi le ono sai I le ngau ya. Ia wha popo le amio tua foi I le ono sai. Wha popo le alofa I le auso I le amio tua. Ia wha popo foi le alofa I le auso. Aewa ai le lisi nalo au mai le apostolo. O le lisi o le soifuanga whatuatua. E tupu pea. Ai whamai whai pue valu. Whamai a mawala o tau ia mea. Ma ua whaateleina. Lona winga. O le soifuanga o le tangata kerisiano. O le soifuanga e tupu pea. Whamai a o e fua mai le loa le lei. O lo tātou wa lii o Yesu Keriso. O leo langa e tupu pea. O leo langa e fua
te le mai. Leo tatu tala noa I vaenga I tolu nā o le fua o le anganga fua o le malamalama, o le anga le lei umalama, o le ami o tonu, o le wha maunu. When we look at 2 Peter chapter 1, verse 5 through to 8, he gives us a list of an example of Christian growth. He says, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love, which we spoke about last week. Amen? Be imitators of God. And then he says in verse 8, for if these things are yours and abound, that means it's overflowing, that there's so much more, that you continue to grow. It says, if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. A healthy Christian is a growing Christian. The second part of our sermon today is the characteristics of living in light. What does living in light look like? We've seen the 3 fruits of the Spirit. And now we also know that we must continue to learn, to examine, to prove, to test, to dokai matso, to continue to learn and find out what is acceptable to the Lord. Praise the Lord. Our lives should not be stagnant. Our lives should not be standing still. We must be growing. If we're part of the church of believers, if we're part of the body of Christ, you must be the light. You must be light. Yes. Amen? The contrast. We must be light. Jesus says, you are the light of the world. Jesus says himself, I am the light of the world. What are the characteristics of being light? Or goodness, righteousness, truth. And what else? Dokai matso, finding out what is acceptable to the Lord. Lenitao. Sa tatou va ai I le esenga le poliuli po le pomsa le malamalama le lawa tatou I loa o le tatou wola I le malamalama tatou te iloa ai e fua fua le nganga po fua le malamalama mua o le anga le lei umalama fa tau I le va oe ma le tasi lua o le ami o tonu le va I tatou ma le atua tonu fa maunu o Yesu e sui fai lava le tangata ia te ia. O amai oe ma le atua. Amen? Ma le lona wha, whaupesfuru, e te iloa ai le soifuanga o le tangata whaatuatua, o le soifuanga e ola ma tupu pea. Amen. Whaipu e walu wha mai a wasa o tau pou li uli ana mua a o le ne ua o tau malamalama I le li. Finish us off, Ephesians 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Amen. Yeah, vi ia le tua le nitai au tata tu lai whatasi mai, vi ia le tua whai wina lana upu I le nitai au. Toi ki mai lau la au vai asafo, wha umaia tato whai upu ia manatu muli e tonu, o le tato tusi whai tau. Ia e whaftai fo I le li o loa ia ina peo tato loto. Ona o lana upu. Tato tatalo whaatasi, whaataitai mei upu nei o le tatalo, whai lava, mau lava tatalo. Whaatai tele te ma, matou whaalongo, le savali o le tangata, whaatuatua, ina ia savali, maola, I le malamalama. Taita ma, mo whaalongo, oau, o le malamalama, oau, o le sulu, e iloa ai ele lalolani, lau whaaulatanga, aftai tele tama, whaalongo foi, fua o le ananga, I le anga le lei umalama, le ami o tonu, ma le whaamaonu, na ia o sue, pe se ase mea, fia I aile, lo o langa lea, tu ina tu pea ia te oe, I le
aso male aso. Au matou whātalitali, au o vaavai, i le aso, i toi a whio mai ai, Iesu lo whaola. Vi e oeta mā, whaavavau, whaavavau lama, amene ma amene. Lord, we just want to come and give thanks, Father, that we have the highest privilege of listening to your word. We thank you that your word is truth. We thank you that your word is a double-edged sword, that it's so sharp that it cuts through bone and marrow and reaches our heart. It convicts us, challenges us, yet also comforts us and reminds us that we are called to be light in a world that is dark. So Lord, thank you. Thank you for your help amongst our brethren, those who are here, but also those who are unable to be here. Be with them, Father, as they continue to walk with you, as they continue to be light in a world that is dark. We pray these things in the wonderful name of our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen and amen. Ia le tua, tato lalo mai lalo whaktai.